Dobrodošli, danas pripremam prava jesenske rižire. Što ima ljepše od plodova jeseni, evo ovih finih, zatim naših šuma, zatim mrkve, ljutike i kraljice jeseni, mrkve ili tikve. Danas koristim Hokkaido mrkve, ne treba guliti, samo sam ju sitno narezala. Prvo ću staviti grijat malo maslinovog ulja, smanjiti vatru i malo maslaca. Ostatak treba. Dok se maslac i maslinovo ulje malo lagano zagriju, očistit ću malo maslaca. A pogotovo je fina kad imate našan. Zahvaljujući prijateljima iz Križevaca, narezat ću ju na sitne kockice. Sus, vidite da ne plačem. Staviti ću u zagrijano maslinovo ulje i sam. Lagano ću promiješati i da se prži. Naribati jednu mrkvu. Malo fine slatke. Ovaj sitni luk. Ali dodat ću malo papra. I dok se tikva kuha u temeljcu, pripremit ću papra, prepržit ću ih sa dodajem maslac. Ja danas koristim bukovače i ove fine male međe, a vi možete za svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji birajte mudro. Ono što ja znam o gljivama je da samo, nažalost, jedanput. Tu mnoge jestive, ali neke bez brige. Ako vam se svidi ovaj fini, dobar tek. Za jesenski rižoto potrebno je litra riže, litra povrtnog temeljca, 100 g bukovača, 100 g jablanovača, litra 500 g buče, sol, papar, 50 g litra